Rupa-rupanya memang ARM ada program dengan USM sejak 2019 lagi. Saya semak keperluan dan program berkaitan semikonduktor di USM. Ramai yang tak dapat imagine betapa tinggi cita-cita kita nak jadi peneraju semikonduktor di front end. Ada yang ragu-ragu dengan keupayaan kita untuk jadi jago semikon atau chip designer. Basically the technology can go smaller. 1.0 je smallest. Not on the R&D they go to 1.4 nanometers. Umpama sehelai rambut tu 43,000 irisan. Smaller than atom. So that's the challenge. So that's why the software is extremely expensive. Oh, banyak sebenarnya key industry partnership TSMC, Intel, Offstar, Micron, ARM pun ada. Rupa-rupanya memang ARM ada program dengan USM bagi pendedahan akademik kepada student postgraduate di sini sejak 2019 lagi. Sebab itu, nak siapkan human capital sangat penting. Hopefully you kids have the imagination to create and to design a chip for Malaysia. But it's a long-term journey. So hopefully you guys will focus and try to help country to achieve the ambition. Okay, all the best. Okay, thank you. Jumpa lagi. Thanks. InsyaAllah, isu human capital untuk semikonduktor kita ni memang saya akan zoom in lagi nanti.